Emshadweni wasekhana bekuphelele iwayini bekungakapheli umshado. Ngiko Maria waya kuJesu wambikela ukuthi baphelelwe liwayini. Hayi ukuthi bese kuphele lo mshado. Kunetindvo letimnanzi, bumnanzi bempilo, bumnanzi bebudlelwane. Lekwendekako buphelelwe liwayini. Ungabese ulahla lobumnanzi, ulahla lempilo, ulahla lobudlelwane. Kuphele liwayini. NguJesu lokwati kuvusetela tintfo letike taba mnanzi. Ungabese uthi akuphindzi kulunge, kungaba khona kuphazama kwesikhashana. Jesu uyakwati kuvusetela bumnanzi lebese bulahlekile. Nasi sinkwa selusuku sakavuka udle. Asisithole encwadzini yaMakho sahluko 2. Sitawufunza verse 4 na 5. Behluleka kumsonzeta ethude na Jesu ngenxa yeminyaminya wesicuku. Ngako base bavula sikhala eluphahleni lwendlu macondzana na Jesu. Bamehlisa ngeluhlaka lwakhe, bambeke embi kwa Jesu. Jesu abona kukholwa kwabo, wathi kuye, mntfanami, tono takho tithethelelwe. Jesu uyakhuluma kuloyo muntu lomethule phambi kwakhe. Jesu uyakhuluma kuleso simo losibeke phambi kwakhe. Labantu bathatha lo muntu ngesikhathi behluleka kuthola indzawo yekumngenisa, basale babuka ukuthi ngula singavula khona. Sifane simehlisele embi kwa Jesu. Benela kuthola leso sikhadlana. Azange bakhonona ngalesi minyaminya sebantu. Ngoba kukhonona bekungeke kugucule simo sabo. Angati uthwele luhlaka lwabani. Ungaphiki kukhonona, yehlisela kuJesu. Benela kumehlisa, bambeke embi kwa Jesu, base bayahamba. Jesu iBhayibheli lithi wakubona kukholwa kwabo, kepha kude lakusho kubo. Wakhuluma nalo muntu labamehlisele phambi kwa Jesu. Wanaka lesimo, wanaka nangumuntu lo half dead, kufe luhlangothi, kepha lolunye luyaphila. Akabongwe uNkulunkulu, labantu abamlahlanga ngenxa yeluhlangothi lolufile, kepha bamtholela ukuthi lolu hlangothi lolufile luphile. Sihlobo sami, uyathi kuyenteka kube khona abantu lobalahlako kanti kufe luhlangothi. Kube khona budlelwane lobulahlako kanti kufe luhlangothi. Bebungaphila uma uthole sikhadlana, uthole indlela yekwethula cathatha phambi kwa Jesu. Shiya kuJesu ngekukholwa lonako, ushiyele kuye. Azange bamtshela ukuthi Jesu uyendani kunangumuntu, kepha bashiya kuye bathi Jesu utawubona ukuthi wendani. Shiya kuJesu, uhambe ngekukholwa. Noma ungadi ukuthi utawusale ndani, noma ungadi ukuthi utawukwenda nini, kepha leyo ndvo lefe luhlangothi, leyo ndvo le ingcenye yayo ayisebenzi, yishiye kuJesu. Jesu waseke njengalo sengike ngasho ekuqaleni, wakhuluma kulo muntu bekafe luhlangothi. Noma ngakhulumanga kulaba lengidawuthi bebanekukholwa, kulaba bebathandaza, kulaba bebanxusa, akakhulumanga lutho, kepha wakhuluma kulo muntu. Wavuka wahamba. Mvumele Jesu, uyade ukuthi utawuthini. Kulendvo lekufele luhlangothi, kulendvo lebonakala ngathi ayisasebenzi, yethule kuye.
uyade ukuthi utawuthini. Amen.